Kid khot nong kit kam ka managing committee jong ka light nong se LP school kilami Shekhmat ban penrem yo head teacher Professor Chla halo ka jingpan pisa jong u hadu sanpo hajar tengka na kanong hikai ha ka tei ka school ka kong tel deres nong bri ha ka bala keno ba ka tei ka pisa ka bolapan ka long bu unyarap ya ka kong tel deres pan yo ya ka kam hikai ka bapura ha ka tei ka school uba esau kumi president ka school managing committee uloong ban ka liang ka MC kam siam layo jingtep EA halo ka jingpan pisa jong u Henry kani ka kam ka pau perthai tat onda ka kong telderes bat uba Professor Shla kila kren se kila thai khubor ha ka por bo wan jurep ka choi si so yong circle ulong ba ka jingren jong ba Professor Shla ba ka managing committee jong ka school ka shuthung voluntary teachers ya ka kong telderes ha ka khat santrik rampang arja kan riau ka long ka babakla bat ka bala shule landet do ba Professor kumus secretary marwei hi ha ka ta ka jingtho khlem ka jingtep jong baro gid khot ka MC kawan kong kalong ba haka kasantrik menai ba arajar khan riu ngi nakaliang ka managing community school nila thung ye I kum I assistant teacher banlong I nong hikai haka jaka pos balalat hajaka jong I ba spolan shella te bat haka juk kaporu ya di wedi bat kikot kisela kaba ni nakaliang ke managing committee ni lasanya house secretary bolong head teacher jong kane ka school te ban le ya kikot kisela di badon kam bat submit cha office abai day bat kane nakaliang jong ni kay MC ni lasanya ba ya secretary ban le ya ki kababha namanta ikong toleris banlong ita inong hikai akanek school te hebedi bat kaneru nakaliang jongi sanya ba secretary banle ya ke ka ngi kum kia MC ru sanya banle namta ka jingbit jingbiang hebedi po school bat kumju ruas nang tao te kum taru nakaliang jongi ru isngo kondit penban ba kami kanek hobor ba haduk menta la pas nem kanti ikong dalagas nang bri ipsuno ya ketulop bat ilesu hikai klaim tulop mentala prasnem kanti te kumta nakaliang jongi ki dekot isngo kandit sisa haduk kata-kata ba kajing bomyo tulop jong ikong leris tolong ka ka ba long kajing new ben nya I bat ju ru kamtam ha kajing long jingman bayde kamtam kum iriu kante ha ka bayde ban pendu ya kakam namanta ka hok kejong I te kumta nakaliang jongi ka msiru misngo baka ka bangi sanya Henry kalong kada kampong te kumta misngo tu nakaliang jongi kim kidekot wa kade kapor kamba nilayo I ya kane ka kubor imat ka teng don secretary uba paksan kataki blank paper ban paksan yang I kum kidekot ban submit cha office habedi ba uong ba kino kikam ke don kikam ke bagarki mla ban yalong committee te kumta nakaliang jongi don kajing yasan namata kajing bhang yasan nakta kajing bidjing biang jong ka school yasan ngi kum kedekot te kumta kabay day bat kajing mi kubor pat I bakalong penban kajing pentok bria yang I kum kedekot te kumta ngisnutu bakane kajing le jong secretary kalong aka kaba pen thok bria sisa yang ikum ki dekot bat kum ju ru ka sinang thao bat ke imlang salang yang sinang jemi hangne apo lai kam se ka MC ulai thu bah kitu ki por ka managing committee kala dep ban manjur ka kerteng jong ka kong telderes na ka banta ban rungkam hikai ha ka chaka jong ba spol lan sela ubala song thai dangsen ha kitu ki por ka jing mi khubor isngeu ru ba la ong ba na ya ikong telderes la tung bolon dari te nakaliang jongi ka MC hati kupor ngipsim latung ya I kum I voluntary Henry ngi latung bet kum I astan teacher manlong bet I hakajaka hakpus kabalai hakajaka jong iba sekolah shella te kumta kane kajing le voluntary nakaliang jongi ka MC ngi idikot ngipsim lale ya kum kata Henry kani kade kajing le bucu ne kajing le arsap jong u secretary habede bat
kane kam te nakaliang jongi nakalang jongi ka kiki rekod ru adu banang sedang ngilas lale ya ka ke ba dei hok ban le te haliang umat imat de ka jeng le jong sekretari kalong ban kadon ka ka ban penyo nong yalade simet te kumta nakaliang jongi ka rekod bat kimamba jong ka MC isnu thu ba don hateng ru nakaliang jong sekretari uong yagi kum ki dekot ba sanya kini yesan haki belang paper kumto ban san yang kum ki dekot te ngisngu thu ba kani imat kadun ka ke ba jing le lendet ka jung ka jing le butu Kidkhot ka managing committee ki penrem jeru halo kari ka kam thok kam syukor bat ki kam buitu buitpo jong ba prosper sela bat kila dawa jorbo dai ban siu ya ka bible lai ka kong teleres nadu snam archa khan riu hadu mentau snam namar bakani ka jingle jong u kalakta ya ka hok long briu man briu ka te ka no hikai nai ka jingpan pisa jong sekretari nai kong teleres nomberi nakaliang jongi ka MC ngim sem layo jing nakajimpan pista jong u kalong kumbasan proja rei ma iong bai ai tang san pro tang chi proja te nakaliang jong ru ka MC ngi singo hakane ka jing mi khubor anrei nakaliang jong ngi MC ru ngim sem layo jing tip ha bai dei bareng jimpan pista jong u te nakaliang jong ru singo tu ba nakaliang jinglang jong ru singo bo dong no ngi nakaliang jong ka MC ru ngi penrem juri u sekretari ba upan pista ya kamtam haka nalor ba 4 yok tulok nalor ba 4 yok jingsiu nrei pan pisa ban ya de kani kalong ka kalong ka ba pen sngu leran bat sngu du jingkermen yang kum ka MC te kumta nakaliang jong ngi ka MC ru sngu ban penrem ba jur bahaya sekretari nadu bangi lasanya sekretari ban submit ya kikot sela ka de bat ikum teles nong beri nisanya haus keteri te kumta nadu bangi lasanya haus keteri himsem layo ban jingkip isu andre hadu banami kanik khobor kaba ka laitrik ne ba san arja arhusau ni kendit kum ki dekot jong ka managing community ba ka ikong dalari sunong beri imsem nadon yo rung haka kam nong hikai te kumta nakaliang jongi ka managing committee bet kidikot baro ni snyo kendit halor kane ka jingop yo rung jong ikong dalaris nong beri te nadu bangi latung yang tong dalaris nong beri hadu menta lada pas nem kenti nakaliang jongi ka snong kindon kinu ki ba ijor ne ban persya ikong dalaris iba hikai hari ka school ndrei lasanya lagi namata kane ka school. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है?
जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।